داخویانیش بۆرایە گشتی me bi baldarî rûdanên derbarê temamkirina avakirina civata gel a Sûriyeyê Parleman de şopandin ku biriya tayinkirin endaman û mîkanîzma dabeşkirina kursî û rêjeyan ji bo gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatine veqetandin pêk hat. Me berê bi helwesta xwe bi awayekî zelal ragihandibû ku em tevlî vê proseyê nabin. Ev yek jî bi baweriya me tê ku mîkanîzmeke hatine bikaranîn vîna gelê Kurd û pêkhateyên herêmê nîşan nadin û bingehê ji bo proseya siyasî ya demokratîk a rastîn ava nakin. Li hember encamên hatine ragihandin û mîkanîzma tayînkirin ku qewimîn. Em tekez dikin ku ev kes tenê nûnertiya xwe dikin. Gelê Sûriyeyê ji bo pêkanîna sîstemeke demokrat û nûnertiya dadperwer ji bo hemû nasnameyên netewî tayîn, olî û jinan qurbanî dane. Her wiha gelê me yê Kurd pir bi polîtîkên dûrxistin û înkarê kişandina di şoreşa Sûriyeyê de li Rojavayê Kurdistanê de ji dayîna qurbaniyan herî giran dûdil nayê. Lêbelê tiştê ku qewimîn careke din nêzîkatiya dûrxistin û tehmîşkirina eşkere kir ku ev yek biriya tayînkirina çend kesayetên bi şêweyekî bijartî întiqaî pêk hat. Ev yek jî li dijî prensîpên herî bingehîn ên demokrasî, dadberwerî û şkenandina niştimanî ya rastîne. Em de tekez dikin ku ev polîtîka hişmendiya desthilatdariya navendî û rêbazên wê yên klasîk nû dikin. Her wiha berdewamiya karkirina bi qanûn û rêmayînên awate îsbat dikin. Lêbelê bi amûr û mîkanîzmên nû yên ku hewl didin rengê rastîn bidin proseya siyasî ew jî biriya sindoq û rêbazên korûmet û rewayeya wan a gel nîne. Li heman demê de ev yek berdewamiya projeya guhertina demografîk biriya tayînkirina kesên ji erebên xemir di lijneyên dengdaran de û her wiha tayînkirina yekî ji wan weke nûnerê derve serêkaniyê. Avakirina Sûriyeke demokratîk û nûjen ku li ser bingeha şîretkirî rastîn û naskirina dualî di navbera hemû pêkhateyên wê de bi polîtîkên dûrxistin û tayînkirin ji jor ve nayê qebûlkirin. Belkû biriya proseseke siyasî ya niştimanî û giştî pêkane ku nûnertiya dadberwer û vîna azad ji bo hemû Sûriyayan garantî bike. Em di partî û hêzên ku li jêr daxuyaniyê îmze kirine tekez dikin ku divê xebat ji bo darxistina kongreyeke niştimanî ya Sûrî ya rastîn were kirin ku tê de nûnerên rastaqîn ên hemû pêkhateyên Sûriyeyê beşdar bibin. Da ku nexşeyeke ji bo qonaxa derbasbûnê amade bikin û amadekarî ji bo hilbijartinên azad, dadperwer û şeffaf bikin ku daxwazên Sûriyayan bîne ziman. Her wiha avakirina lijneya amadekirina destûrê ku dibin şert û mercên niha de di serê lîsteya pêşiyên niştimanî de cih digire. Ev hemû ji bo avakirina Sûriyeke demokratîk piralî û navdewletî ne. بيان إلى الرأي العام. تابعنا باهتمام ما جرى بخصوص استكمال تشكيل مجلس الشعب السوري عبر تعيين أعضائه وآلية توزيع المقاعد والنسب المخصصة في روجافاي كردستان للشعب الكردي. وهنا قد أعلنا سابقا موقفنا بشكل واضح عن عدم مشاركتنا في هذه العملية انطلاقا من قناعاتنا بأن الآليات المتبعة
لا تعبر عن إرادة الشعب الكردي ومكونات المنطقة، ولا تؤسس لعملية سياسية ديمقراطية حقيقية. وإزاء النتائج المعلنة وآليات التعيين التي جرت، نؤكد أن هؤلاء الأشخاص يمثلون فقط أنفسهم. لقد ضحى السوريين من أجل تحقيق نظام ديمقراطي وتمثيل عادل لكل الهويات القومية والإثنية والدينية والمرأة، كما أن شعبنا الكردي عانى كثيرا من سياسة الإقصاء والإنكار، ولم يبخل في تقديم التضحيات في الثورة السورية ورجباء كردستان. إلا أن ما جرى كشف مرة أخرى عن نهج الإقصاء والتهميش عبر تعيين عدة شخصيات بشكل انتقائي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية والعدالة والشراكة الوطنية الحقيقية. نؤكد أن هذه السياسات تعيد إنتاج عقلية السلطة المركزية وأساليبها التقليدية، وتؤكد استمرار العمل بالقوانين والإجراءات الاستثنائية، ولكن بأدوات وآليات جديدة تحاول إضفاء طابع حقيقي على العملية السياسية من خلال صناديق وآليات فاقدة للمصداقية والشرعية الشعبية، واستمرار في مشاريع التغيير الديمغرافي بتعيين أشخاص من عرب الغمر في اللجان الناخبة، وكذلك تعيين أحدهم ممثلا عن منطقة سريكانية. إن بناء سوريا ديمقراطية حديثة قائمة على الشراكة الحقيقية والاعتراف المتبادل بين جميع مكوناتها لن يتحقق عبر سياسات الإقصاء والتعيين الفوقي، بل من خلال عملية سياسية وطنية شاملة تضمن التمثيل العادل والإرادة الحرة لجميع السوريين. إننا في الأحزاب والقوى الموقعة أدناها نؤكد بأنه يجب العمل على عقد مؤتمر وطني سوري حقيقي يشارك فيه الممثلين الحقيقيين لجميع المكونات السورية، يعمل على وضع خارطة طريق لهذه الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن تطلعات السوريين، وتشكل لجنة صياغة الدستور، والذي يعتبر من الأولويات الوطنية التي يجب أن تكون على رأس القائمة في ظل الظروف الراهنة، وذلك لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.